Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноокаттын Гүлүстан айылдык аймагындабыз. Гүлүстандан достор, бүгүнкү чыгарылышта Нематилланын достор аттарын кайрадан тартууну баштайбыз иншалла. Жаңы аттар, Нематтын айтымына караганда жаңы аттар келиптир. Сиздерге бир кыскача мүнөздөмөлөрүн жеткизели. Анда алдыдагы биринчи тораттан баштайбыз достор. Жакса сөз түрдө содалашыңыздар, баглашыңыздар, айтылган баасынан кеми болот. Немат балбан, ассаламу алейкум. Ден соолук иштериң жакшыбы? Тынчсыңбы? Ulan gökü kaytar! Немат, эки ат чыгарат экенбиз, а? Ооба, экөө тең кара байыр чыгарат. Экөө тең таза кандуу кара байырлар. Немат али сенин бир бааларды арзан койгон жериң жагат эле да. Жеңил коём. Жеңил-жеңилби? Кеонда бир колуң карап көрүшүп кой. Сен жакшы тынчсың? Сен жакшыбы? Көчтүп ат, а? Чуркасы жакшы экен, а? Мына достор. Дагы бир жогору бир кой берип кой. Дагы бир кой берип кой. Чуркасы жакшы. Чуркасы жакшы. Болду. Болду, бери кайтарып кой досум, бери кайтарып кой. Немат, жашы тууралуу канча сый болуп калды? 3 асы, 4 асы эле деп коеюн. 4 асы. 3 асы деп берди. Сага 3 асы деп берди. Аха. От көчтү о. Көчтүп ат экен. Жоон ат экен, Көкүрөк, төштөрү, чаткаяк, а? Чаткаяк, төш, фигура дегенде берген болот. Өзүңүн формаңда экен да? Кудай каласа. Сен өзүңүн, а? Сайдулла. О, досум, айта бер. Бул адам ага өкүнбөй. Өкүнбөйбү? Ооба. Кудай каласа баргы рахматын айтып чоот болот. Ушундай токточу бери каратып гана төштөрүн караңыздар эле достор. Мынакей. Бою канча чыгылат, Немат? Boyun ölçemedim 55 bilen 60 da orta. 1.55 менен 60 ортасы чыгат, а? Eski Karabayır'da. Ilgerki Karabayırlardan ba? Ооба, өзүбүздүн кыргыз жылкысы. Жакшы. Көкүрөгүнө. Не топчусу бар экен го? Ооба. Топчусу бар экен, а? Айгыры, иши, улагыны бар деп бердим ага. Көкүрөктү жасап коюпсуң амачы. Машалла. Көргөн адам российский атты дейт. Карабайыр өзү, а? Өзү таза Карабайыр. Карабайыр. Өзүбүздүн кыргыз жылкысы. Аха. Секин бастырчы? Секин бастыр чаткаяктар. Мынакей достор. Немат досум бир бааны айтчы. Жакын кылып бир кайтар бери. Баасын эми тош атырган баа кой. 220 миң сом. 220 миң сом. Кеми бар, а? Кайтар кой бери. 220 миң сом кеми бар. Содалашып. Аркага штаттан болот. Бунда көчтү ат кам чыгат. Ооба. Дамкрат экен да жаныбар, а? Ооба. Дамкрат экен. Дамкрат деп койсоң кандай болот? Дамкрат десем болот. Болот, а? Була жылоодо карасаң. Болду. 220 миң сом кеми бар. Содалашып, баалашып көрөм дегендер алдагы Немат номерлерине байланышка чыгасыздар. Экинчи атты алып кел укам. Алып келе бер. Бул дагы сразу чаба баштады. Бунда токтотты. Токтот, машалла, токтот, а. Немат, буну өзүң минесиңби? Өзүң мин, а? Бир келиштирип. Экинчи атты мине шоколад экен Немат бул, а? Шоколад деген. Шоколад, машалла. Сыны башы. Немат, бул башында жарыштырып баштадың го? Ошондо бул калып кетти, эми жаш бала минди да? Жаш бала минди. Кайтарып кой бери. Жакшы. Орду атылар. Буна кали шамат, бакни. Деген жок, а? Жакшы. Бир ушул жерден бир ылдый жылоону көрсөтчү гана.
Болды, қайтарып қой бәрі. Жақсы. Мынакей достар. Жашы қанша бұның? Жашы бұны 2 асы. 2 асы? Ат тұрыста арығырақ еле. Ат сапсен құрчат. Болды. Болды, бәрі қайтарып қой. Жаш балдарға жол ашатты. Бойы қанша шығады бойы? Бойы бүлкен 55. 1.55, а? 4 тұяқтары таза бұ? Күт қолдар тап-таза. Ай, жоқ бұ? Жоқ, уа деген нәрсе жоқ. Жоқ, а? Жақсы. Уатты бір 20 күн тоқтатты бар ғой. Бір жаш бала мазақ ойнап чоғатырған. Жақсы. Өзі таза қырғыз жылқысы. Бұлдағы, а? Жақсы, молодец. Боз? Машалла. Босын айтемі? Босын жақын әлі қылып қой. 170 мың сом бұл. 170 мың сом? Кемі бар, а? Кемі бар. Содалашауыз, а? Бейік айту алып жарым теңге соққандан кейін аз-маз әлі қойып берем деп айтшы. Doğru, 170 мың сом кемі бар. Содалашып, bağlaşasыздар. Нематанда содаң версин. Bir аталам деген адам келсін, а? Адам деген жақсы аттар болсын. Аха, иншалла достар, көрішіңе чейін аман тұрыңыздар. Жақсы аттар иншалла Нематтан шықты. Разы болып берсе, құлы жұғатта бізден Ова. болсаққа кезегізеді. Жүректі аттар екен да. Содаң берсін Немат. Көрішіңе чейін достар, аман тұрыңыздар.